ugasanga ni imoko umugabo utasiramuye karakanwa kaba kameze nk'imoko yibereye umugore akabikwereka aranabigukorera kugira ngo aguhe urugero hama akakubwira ati nawewe mbere yo kuryama ujye ukora ibi batinyana ukabona hari uwundi mwana ameze nk'uko utameze. Okay. Nko kundi ushaka kuba uri umuhungu ukabuzi ko uyu nguyu asiramu cyangwa se adasiramu. Parce que n'umubiri wongera ukaba muremure kuruta uko umeze. Ukabona kambwira ati nta gikoko cyakuriye utabizi rero kubera ko umubiri wo wakuze babaye muremure kuri cyo nyinshi arige uresha n'uru rutoki ureba ati wirebe ushobora kuba ufite akantu kari kukuriye undatagage wakikora ko wewe ubutabizi ko ufize ubwo undi muntu bigeze gukundana batandukanye kandi bageze no kugikorwa ururanyo yego ndakumva noneho icyo gihe we yifuza umeze nka wa wundi kuko habarimo itandukaniro ritoya n'ugatari rinini ribamo ya wa muntu babonanye bwa mbere mbese yaciye imyeyo na wewe usa numeze gutya urangaye turazi ko ikintu cica cyane amatwi y'abagore yego ikintu cica abagore cyane ni ikintu gica mu matwi yego just muntunge ariko harimo abagore bamwe na bamwe iyo bageze mu gitanda bima abagabo babo kiganiro ni my way oya twebwe abagore dukeneye amajambo meza matayo twayumviye mu rusengero tukaba tugiye kuganira no ku binyoma bibera mu gitanda. Hello guys, turabaramukije kandi tubifuriza kumererwa neza umwe wese aherereye abari hano muri kino gihugu cya Kenya, bari mu Rwanda, abari muri Kongo, abadukurikira bari mu Burundi, mwese turabaramukije ndetse n'abari mu yindi mihingo itandukanye, mwese turabifurije kumererwa neza, kubona amahoro nibyo bikuru muri buno buzima. Turabakiriye kandi mu kiganiro My Way nkuko mudukurikirana nkuko mubizi nkuko mwakomeje kubidusaba. Uyu munsi ni special kabisa. Uyu munsi birakomeye kubera ko turi kumwe n'umubyeyi adasanzwe, turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane, namwe murabibona ko bigaragara ku isura niko ameze n'indani. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nishimiye ikaze mu mpaye. Murakoze. Ndanezere kuganira namwe. Yego. Ndumva nta ngeri kuri amazina ko banyita ibintu nk'ibyo. Yego. Nitwa Kamugisha Jeannette, ndi umubyeyi ufite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, ndi umukristo, ndi nyirasenge w'abantu benshi. Murakoze cyane. Arakoze cyane n'umubyeyi. Aravuze ngo ni nyirasenge w'abantu benshi, binteye amatsiko canke binteye kwibaza ngo ese hari abantu turiko turakurikirana badafise bayinasenge nka jewe kuko je ntawe mvise. Niko ndibaza ngo hari abantu batamufise kugira ngo tumenye nakahe kamaro kayinasenge w'umuntu, nakahe kamaro ka tantine w'umuntu. Umuntu tugiye kuganira no munyarwandakazi. I think so. Good. Nimwumva rero bigarutsemwo ntimuze kwikanga kubera ko twese turabavandimwe, twese turavukana, turavuga bikumvikana. Ariko mbibutse ko umuntu wese akurikirana ikintu kugira ngo afatemo ikiri bumufashe, kuko nkanje ngiye kumviriza ico nahombye kuba nafise tantine binteye agahinda. Ubu ngubu yonyemerera imbere yanya akanyemerera ko imbere tantine byo babyiza. Of course I am. Thank you. Ndanezerewe cyane murumva ko nanjye ndahakuye tantine ni by'umugisha. Murakoze cyane. Mubyeyi twashaka kukwibariza rero. Yego. Abana badafise tantine, ababyeyi sabana gusa hariho n'abantu bamaze gukura batigeze babona bayinasenge. Ariko uko nakuze ndabyumva mu rugi wacu watubwiye ko wubatse uri umubyeyi w'abana 4, ubwo nyene wubatse nawe urabizi akamaro ka tantine. Iyo umubyeyi wacu iyo umukobwa yabagomba je kurongorwa baramurungika kwa tantine canke baramuzanira bayinasenge bakaza kugira ngo bamuhe impanuro. Mpora nibaza ni kubera iki batareka mama wiwe ngo bari bamuhanura cyane cyane ko ari bo barakuranye cyane abamuzi bihagije, ariko bakavuga ngo deka inasenga bari bamuhe impanuro. Yego. Igituma
ni kubera ko mama wawe nubwo aba akuzi yarakubyaye hari ibintu adatinyuka kukubwira kuko aba agiye kukubwira ku bijyanye n'umukwe. Urumva umukobwa agiye gushingirwa ariko kubaka urugo aba agiye kugira ngo abe umudamu nk'uko na mama wiwe ari umudamu. Hari amagambo nyine atatinyuka kumubwira kubera yuko aba ari kuvuga ku mukwe cyangwa akaba avuga kuri papa w'umukobwa. Urumva bigatuma amwohereza ku iri Inasenge. Inasenge nawe ni nka nyina nubwo yitwa Inasenge ni mushiki wa papa wiwe ariko we araguhana nk'inshuti. Ntari butinye kukubwira ibi na biriya kuko papa wawe ntabwo yamugize umugore. Agiye kukubwira ukintu ugiye kuba umugore. Nicyo gituma mama watari butinye kukubwira ngo nubu umugore urabigira gutya. Surtout nk'abantu bakera nubu ni bakeya umuntu wari isugi vierge. Akakugisha comportement uri bugire ku mugabo ku munsi wa mbere kugira ngo mubonane. Urumva mama wa ntiyatinyuka kukubwira ati ugiye ku mugabo uragira urike uragira. Hari ibyo yatinya nka mama kuko inshuro nyinshi hari ibyo umuntu akubwira ukatumva ati ngira urugero niko nawe byari bimeze ngaho rero nk'umwana wawe. Ubwo niho nsobanukiye neza impamvu rero. Hari ibyo atokubwira ariko uwundi arakubwira akagufasha kandi bikakumerera neza. Guhita udekira bati papa mama ugahita ubona uko byabaye uko byagenze. But nubwo ubu usanzwe utekereza ko ntabwo bikurura cyane nk'igihe mama wari utinze kubikwibwirira bigatuma bakurungikwa kwa senge kwashobora no kumara ukwezi senga akagutonganya kubura umukobwa agira gutya. Yes na mama yarabikubwiye ariko senga arongera bati uragiye wabandi ugomba kurangwa n'isuku. Mama akubwiye tugiye wabandi bati uranyirukana hano ndi kwa papa. Unaona none n'ibiswahili bya hano biratangiye. Oya nta kibazo abantu bari kwadukurikira bumve bitandukanye. Nicyo gituma rero nyoko senge akubwira akakubwira ibirenze akakubwira comportement akakubwira uko witwara byose ukabishiraho kandi kuko uzi ko ari n'amaraso yawe kandi senge noneho muhamuhuje nabyo bityo twita ubwoko. Hari ibintu abantu bita ubwoko abasinga abaziga by'imiryango. Unabona rero uwo ngo uramwumva cyane kuruta uwundi muntu wo hirya. Ni amaraso yawe ufite n'umuvukanya papa wawe kandi urabizi ko umuntu atora ibintu byo kwa papa wiwe. Nubwo na mama wawe hari byinshi umukurako kubera ko kubwira ngo nimba ugiye gushaka umukobwa urabanza umenye iwabo uko bameze kandi cyane cyane urabe na nyina ko umukobwa inshuro nyinshi akunda gusa na nyina. Uretse iyo umuntu abaye umukristo hari igihe hagira umwimerere w'ubukristo. Kristo afite ukuntu yakugenje inshuro nyinshi nk'umumama ukunda gushwana ku mutumba akavuza induru agatukana abakobwa biwe ntabwo babatereta. Urabona abakobwa bati mama wabe hagaze ku mutumba aratukana aje no guhamagara umuntu hakujya hariya. Ariko rero uyu muntu ageze muri Kristo Yesu ari gihinduka icyaremwe gisha ya mico ntayifata kwa benshi bakunda gufata imico y'abanyina. Umenisikia nabyumvise cyane mubyeyi murabyumvise ibintu. Twihuse twageze mu gihe cyo kuvuga ngo agiye gushingirwa ariko hari n'igihe umwana abakiri umwangavu kuva ku myaka 12 umuntu atarajya mu butinyanga umuntu atarajya mu mihango bajya muri vacances ugahita ubona bati jya gusura senge. Urabibona icyo gihe naho ntabaragera gushaka ariko hari utuntu usenga mwigisha. Je numva ko ari kwa kundi umwana wumva ko yagize irungi wabo canke umwana agenda atembere amenye n'ibindi bintu ahandi hantu. Numva ko ariyo mpamvu babarungika bari babafise kameme. Ntabwo ari icyo gituma hari n'ibindi nk'umwana sikita umwana w'umukobwa yigishwa kandi akabifata muri icyo gihe akiri umwana mutoya kugira ngo abikurane. Ahera aho ngaho rero ukumva senga aranamuhamagaje ko nta senga ari gihe abari inshingano ziwiwe akavuga ati ko mutandongira abana bansuri. Urumva ubwo si nkumbu ni wa musenge abazi ko hariho inshingano afise canke abazi ko hari ikintu agomba gukora. Yes hari gihe abari inkumbu ariko sana na mama w'umwana arabimusabye. Ati umwana wanjye yakuze
nzamurunguka imumbwire kakana yamaze kubona ko umwana w'umukobwa atanguye cyagiye cyo gusonga amabere atanguye gukora twa tuntu ari ukuntu abana b'abakobwa atangura kuzarara mama wiwe ukabona yivyisutiye mama wiwe arambaye ukabona umwana nyine n'ibipapuro kugira ngo amabere aveyo ukabona kona arefite n'akanyara atangiye kujya areba mama we uko urabona uriya rero aba tubyitana nko gusoreka aba yumvisemo ko yabaye umukuru ukabona n'igikombe cyanyasha gukwembeza urabona we yumve nk'umugore mama agahita amureba akavuga ati atarajya mu mihango atarajya mu butinyanka ikamwohereze kwa senge ko hari ibintu by'ibanze agomba kumubwira mbere y'icyo gihe ntatindayo aragenda asenga akamwigisha inshuro nyinshi baravuga ngo bajya gutashya gutora inkwi ni ugusenya gusenya gutasha sineye ko mu byari byeko noneho bajya gutashya senga akabwira umwana w'umukobwa we ntujyeyo akohereza abahungu babazanye n'abasaza bien sûr bo bagende gutasha n'abafite ingufu wowe usigara hanga tujye mu rubohero mu rubohero ni nko mu gikari nyuma yari ahantu abanyarwandakazi bicara bakaboha uduseke urabona ko bati turi mu mukobwa umwigisha kugira inkangara ariko fete si byo bibajyanye nubwo n'utwari tugira ko hari n'ibiyago bari buyage baba bashaka aho bari buhere kugira ngo umwana w'umukobwa agire utuntu ariko arakora ariko babikore baganira yumve ko nawe bari kubafashanya ibikorwa ariko yiyumvemo ko ibyo bari kuganira byumva neza kandi senge aba inshuti y'umwana cyane mu buryo umwana ari mu kingukira umutima bakaganira sibyo nawe akamutega amatwi akamwumva nabyanze bajya bakangana ngo iyo uvumwa na nyogosenge ntabwo uwo muvumo ukira bagutera ubwoba bigatuma rero umwubaha cyane hama mwagera nk'aho muri urwo rubohero mwagera aho ngaho akakwigisha ibintu rero bita guca imyeyo guca imyeyo ntabwo uba ugiye kurandura ariko aho ni mu gihe wamaze gukura no à l'âge de 12 ans 12 mukwira ku myaka 12 utarajya mu butinyanka ko iyo ugiye maze kujya mu butinyanka umubiri wawe umaze kuba strong ntabwo umubiri uri bukunde kugira ngo iyo myeyo yice igwire ubwo ni contraire n'abahungu igihe bo bagera kubasiramura reka tubivuge gutyo abakobwa ni babyita guca imyeyo abakobwa bo bacira imyeyo ariko hari ibindi bihugu by'abaturanyi nabo abakobwa babasiramura gusiramura bikaba bitandukanye no guca imyeyo bakaba bafite ukuntu bari busiramura umukobwa bitandukanye no guca imyeyo baba abanyetiyopiya abasudani ibintu nk'ibyo hari imico nabo babagirira noneho twebwe abanyarwandakazi abarundi abenshi barabikora basenge bigisha umwana guca imyeyo ubwo guca imyeyo ntabwo ugiye mu bihuru cyangwa se mu ishyamba ngo upfuragure bya byatsi ngo uri guca imyeyo ni wewe nyogose ngakwigisha kugira ngo umubiri wawe ukure byitwa guca imyeyo mu myanya myibarukiro ndi kubivuga mu buryo busobanutse nta mutabyumva mu rundi ruvugo umuntu yavuga gukuna abanyarwandakazi bahita babyumva kurushaho gukuna ubwo rero ibyo ni ibintu bifasha umuntu mu gihe amaze gukura yubatse urugo ariko bakabimukorera akiri umwana akibimukora akiri mutoya banamurinda ko atagomba kujya gishira ubwambure bwiwe ku musozi banamwambika kuko urumve wagwije wamaze kuba nk'umuntu mukuru ejo nujya mu butinya nujya mu mihango ntabwo uzabasha kugwiza ubikora mbere yuko uja mu butinya cyangwa mbere yuko ubona imihango noneho rero senga akabikwereka aranabigukorera kugira ngo aguhe urugero hama akakubwira ati nawewe mbere yo kuryama ujya ukora ibi yagutoje n'umuntu arabimwigisha ku buryo ashobora kujya byikorera nawe tujiste
kuko wamaze kumenya aho bafata aho bakora urumva ko ntago umuntu avuga ngo cimye yo taza uri bukore menye ibyo ari byo menye naho ufata rero ubwo bimaze kumenyera kandi senga akaba yumvise ko yafatitse mu byo nawe wabikora akaguhugwa burenganzira nawe ukaryama ukabyikorera haba hari n'abandi bana burungano hari niye na senga nawe afite abana agahita profita kwigisha wewe nawe wa mwana wiwe ni wese nawe nta mubarira ugahita umubarira wowe nk'umushitsi ntabimwigisha muri kumwe none oya nawe urumva senge umwana we nawe ni nka mama wawe urumva ni mama wiwe yakurungitse ariko rero higihe yaje kurebereba tuvuge ko wenda senge uwo mwana atariho cyangwa se ari nakure ahita profita ko bagendera mu gika kimwe abana bakabishuti akamubwira ati ibi bintu bimeze gutya ndatimubwira ubwo wa mwana aca mubwira agira urusaku kamwe kubera ko ari abana bari mu runganwe ari abana bangana akamubaza ati mama mwari ko muganira ibiki cyangwa undi mwana akamubwira ati uzi ibintu mama wawe yambwiye bakaba baronse ukuntu bari bubiganira kandi anamubuza no kubivuga urumva ko abiganiriye yazana biganira nabo abahungu bavuye gusenya cyangwa se gutasha bakabyumva biba ari ibanga yes ni ibanga yego hano turi ku ishure guys ni ibanga kandi birafasha ejo hawe umaze kuba inkumi ejo hawe umaze kuba umugore wubatse urugo birafasha kuko hari abantu benshi nzi batagize uwo mugisha batagize ayo mahirwe batayikoze yego noneho ntibabone basenge cyangwa bakaba n'imfubyi bakiri batoya abana bakirera abana bagiye bibaho bigatuma ibyo byose batabimenya noneho ugakura gutyo nyene sometimes ukabimenyera nko ku ishuri ariko ku ishuri naho ku ishuri baravyigisha canke abandi bana babikoze ko iyo mugiye muri dushe urabizi nk'abantu biga muri internet bose barogana hanyuma hari ukuntu utera yakajisho ukabona hari uwundi mwana ameze nk'uko utameze nkuko kundushaka kuba uri umuhungu ukabuzi ko uyungu yasiramu cyangwa se adasiramu paske ni umubiri bongera ukaba muremure kuruta usanzwe Kamwe ati nta gikoko cyakuriye utabizi rero kubera ko umubiri wo wakuze babaye muremure kuri cyo nyinshi arige uburesha n'urutoki ureba ati wirebe ushobora kuba ufite akantu kari kukuriye undatagake wakikora ko wewe ubutabizi ko ufise ubwo none agatagutwenga akacyo guseka ko ati niki kibazo akabona kutabizi none agahita abikubwiye waba interesse ukabikora wabyanga ufate no ubwo nyine aba yarabyigishijwe nawe ashobora kukwereka ukuri bubikore hama rero hari utabigira tagize umugisha wo kujya mu mashuri yige muri interna abona ibyo byose akarinda b'umugore atabibonye agashika ku mugabo yego akubaka Imana ikamuha umugisha w'urugo ariko umugabo kuko abizi no mu bitabo birandikwa yego akamwe atese ko mbona udateye nk'abandi bagore kwati gute jewe mfite amabere jewe mfite amaboko ni he ufite byose yego agahita akubwira ati nta myeyo ufite none ugahita uvuga ati se imyeyo ni iki iyo byumvise bwa mbere ushaka nk'umudamu bazi njye mfite ikibazo mbega hari ukuntu ucangana tujiste ukaganira n'abandi bantu bakuru igihe cyose wumvise ikintu gishasha ugomba kumva bigucanze mu mutwe ubwira ukabaza noneho wagira umugisha ugasanga inshuti yawe irabizi ko ati burya nta myeyo ugira rero hari abantu bahita bagufasha n'ubwo uri mukuru hari imiti bakoresha bakagufasha mu gihe iyo umaze kuba mukuru nabwo birashoboka umaze kuba mukuru ariko birababaza biravuna bisaba imiti hari imiti ibyatsi twinyu twa nyamanza hari intobo n'utundi nk'utwo ne gukomeza kubivuga bakoresha abazabikenera bakurikiranye hano bazomurondera baganirire byinshi kubera ko murumva ko n'umubyeyi azi byinshi hama rero icyo gihe ugafashwa ukabona ibyo bintu ukagwiza amahoro agahinda mu rugo umugabo akanezerwa ko bayumva ari ishema ryiwiwe ni nko kubona ikibazo mfise ni iyo umugabo asanze utaciye imyeyo nk'uko wabivuze hari abagabo bishika bikabangamira ku buryo byobangama mu rugo hakaza nk'imishwano canke hakaza nk'uko utumvikana hagati y'umugabo n'umugore yego cyane birabaho rimwe na rimwe hari igihe umugabo wamubanya azi undi muntu ayona
mukabana azi undi muntu bigeze gukundana batandukanye kandi bageze no ku gikorwa ururanywa yego ndakumva noneho icyo gihe we yifuza umeze nka wa wundi kuko haba harimo itandukaniro ritoya nubwo atari rinini ribamo ya wa muntu babonanye ubwa mbere mbese yaciye imyeyo nawe we usa n'umeze gutya urangaye kubera kutambaye ko imyeyo ni umwambaro utwikira ikibyeyi utwikira imyanya myibarukiro ntiyasame ikirundarunda aho noneho hari n'undi aba atabizi ariko yarabyumvise yego yagukoraho ntabibone umugabo yarabyumvise no kuza YouTube barabishushanya ukabona nyine iyo design ariko wareba mugenzi wawe kuba ati no ukabona bitandukanye nuko uri kurabona umudamu wawe cyangwa uko wabibonye aho kuri ibyo bintu wabibonye kandi iyo ubyumva cyangwa se ugasoma ibitabo ukajya wumva ngo harimo itandukaniro umugabo rero abagabo bagira amatsiko bahorana amatsiko nkuko nawe umudamu ushobora kubona nubwo wenda nta bagabo benshi uzi ukabuze umugabo usiramuye n'undi asiramuye suivant amadese suivant ibintu byose ibyo wize noneho umugabo wawe ukamubona ko ati kuki nawe udasiramuye kuki ufite agafirimbi urabibona mbega byose bikabangamirana abandi barabacogosa ngo ni imoko umugabo utasiramuye kariya kantu kaba kameze nk'imoko yibereye umugore ibintu birakomeye noneho bigatuma uwahuye n'izo ngorane zo kutabironka ariko finalement arabironka yagize courage nta kintu na kimwe kidashoboka urumva ikintu cyose kirashoboka ugabona umuntu ugufasha guca imyeyo kandi ukagwiza hanyuma ukanezeranwa n'umugabo wawe umugabo ntakomeze kumva afite complexe ko afite umugore utuzuye atishimiye cyangwa atanezererewe nk'uko na cyane cyane ko ashobora kuba ari umuntu ntitwokondana abo bantu bashobora kuba barigeze kubana n'abandi bantu cyangwa barigeze kubonana nabo reka mvuge gutya mvuze kubana abo haba bimbira ngo n'abandi bagore ba mbere bagize ariko yarigeze kubonana n'undi muntu kuko mushobora no gukundana yarabikubwiye ati je nigeze gukundana n'umuntu kwakunda abantu bari muri fiancé bavugana ukuri nanabizi umusore ashobora gutereta usanga ubizi ko yaterese Diane babona imyaka ibiri bigaragara nyuma yaho Diane wenda agapfa cyangwa se Diane akironkera ubundi ubizi ariko hari n'ababivuga ukuri n'abandi bagabo bakubwira ati reka reka je nubwo namuterese sinigeze ataho hano sinigeze nkora nta mu hafa kubikwemerera nta muntu yapfa kubwira ariko hari abagabo b'intwari babyemera abo genda nabemera oya ntabwo ari amakosa reka ndakubarirwa ari amakosa iyo mugiye kurangura mugiye mu cyumba mukugara mugashamo urufunguzo none umuntu mutwubakanye mutabanye ni ngombwa ngo uvuge ngo murazinanye ofete hari ibintu ubona ukabona umumeneye ibanga si ukumena ibanga nta ofete ntabwo byiyubashye hari ibintu uvuga ukumva ntibyiyubashye nubwo ari ukuri ariko ntabwo biri smart nyine hari umuntu ashobora kubivuga muri rwa rwego rw'uko bari kuvugana ukuri dufate ko abajije nk'umufiancé wiwe akamubaza ko ari vierge ubwo namubaza kugira ngo amuhishuke ukuri ko atari vierge kuko umukobwa we niyo yobihisha ko ari vierge cyangwa atari vierge bizomenyekana ariko kera iwacu ubu nabwo bakobwa se bafite ukuntu nabwo bishingira ntubimenye ayo makuru ni mashasha ariko arahari bazandondera uzi ko hari ukuntu hari ahantu yaciye akaba azi ko yabikoze nawe azandondera nawe namufasha ayo makuru ni mashasha kera nahora numva ko iyo mu Kirundi wacu iyo umukobwa yaraye arongowe ubwo iyo bagiye kugenesha mu gitondo barakora ikimenyetso cyo kubaha umukenke urawuzi bakabaha umukenke ubwo iyo babaha umukenke iyo babaha umukenke uciye pfo na ruguru ibyo ngo byasobanura ko basanze umukobwa wabo atakiri isugi reka tuvuge gutyo mu Kirundi nibwo abantu babitahura babahaye umukenke udaciye ubwo ababyeyi bumva ari shema kuri bo cyangwa bakumva ari icyubahiro kuri bo kubera ko bumva ko umukobwa wabo yirinze rero babitandukanya gutyo uno munsi rero ashobora kuba umukobwa abafiancé bariko baraganira akamubwira hari abantu bakunda kumenya ukuri akamubwira ati tuvugane ukuri tutazoja guharira kubera ko hari abantu hari imiryango mu Kirundi wacu baba strict gose n'ubu hari abantu bakibigendera no kubera ko badashobora kuba benshi kubera amaterambere n'ibiki ariko ba abantu akubwira ati jewe ndondeye umukobwa ngomba kurondera umukobwa akiri sugi ariko nkibaza ngo nk'umuhungu ashobora kuba yadeverije abakobwa batanu
akabarondera guys ndabinginze mu nyishure muri comment je munyandikire abo batanu bazoronderwa nantu yadeverje abakobwa bashika batanu si bashikawe s'il vous plaît n'abakobwa nabo bashaka abagabo yes niyo bashaka abagabo kandi n'abahungu bagenza bashaka kuba bameze nka wewe nabo bifuza abakobwa bakiri isugi kandi wewe deverje batanu bose wononye reka mbivuge gutyo kubera ko hariho ababikora hariho n'ababikora kugira bigane jewe ndabizi kera tuki ntarubaka reka mvuge gutyo hari abantu baba bambwira ati kera ryari n'ubu tubona ukiri muto ariko kera tukiri ku ishure byandi uri muri ane terminale abahungu gasanga bicaye kwirigara bariko bavuga ati kaya gakobwa jewe twararyamanye akumva ariko arabyirata ubwo akabyirata ugasanga ni n'umukobwa yamuteye indobo arigiye kumutereta canke agiye ku kera nari nzi bavuze ngo ijambo gutongoza numva ari ijambo ribi numva ari giterwe gishisha aho ngerere rero muri Kenya nkamenya ko mu Giswahili ari iryo jambo navuze ni karabaye none ariko hari iwacu tutavuze gutongoza twavuga gute kuresha gutereta nukuresha mu Kirundi ariko hano gutongoza rwose ni Igiswahili ni jambo risanzwe rikoreshwa ukumva rero umukobwa yari natereswe wa muhunga mutera indobo aramwanga ako kugira ngo amwambure agateka kiwe canke amwambure imaje yiwe nziza akagenda mu bahungu nka batana akabwa ati ujye mu muraba harya yivyimbya turiya twarahejeje byararangiye bikababaza canke abandi bahundi muhungu mugenzi we akaruhuka nawe abigeze ko kubera yumvise ko nakabaryamanye bikarangira anamwambuye bwa busugi bwiwe kandi bitari ibyo ibaze rero wambuye ubusuga abakobwa batanu nushaka kurongora ushaka kurongora umukobwa ari vyeri batanu basize inyuma yawe bazosigara bararira nabo umugabo abarondera arondera umukobwa w'isugi urumva okay je reka mbabwiza ukuri ndabyumva nk'icaha pe oya ntabwo ari icyaha n'ubuhemu icyaha ni ikintu uzarigira mu irimbukiro ariko dutufasha ushaka kudeverje umuntu atari ku ngufu yaguhaye okay yego yaguhaye nabwo ubwo nyene n'amakosa yanyu mwese ubuhemu nyine ubuhemutse aho nanjye nkunganiye numva ko umuhungu uzi ko yakoze icyo gikorwa akadiverje abakobwa benshi nawe akwiriye kwemera akazarongora kuko nawe simanzi kumuhungu nawe utarangura simanzi kubizanamo ibyo bita ko ngo nubwo utari vierge ngo cyahancaha kandi nawe uza amarorerwa wakoze afite ibyo bintu ntabwo ari byiza akore tugacishijemo mu gihe nako ndibariza uno muvyeyi mu gihe abafiance bariko baravugana ukuri ubwo nyene wa mukobwa akaba mubwiye ati jewe ukuri nasanze byarashitse bigenda gutya ubwo twariko tuvuga ivyo twari ducishije mwako turiko tuvuga bantu b'abafiance bavuga ati jewe byaranshikiye umukobwa akaba open akabwira umuhungu byarashitse ndakubagana nsanga nararyamanye n'umuntu sindi sugi ubwo akamubwiza ukuri bigatuma wa muhungu nawe afunguka akamubwira ati nanje ntabwo ndi manzi byaragenze gutya no kuvuga ngo rero ni yo sansane navuzemwo abantu bashobora kubivuga ariko gihe cyo numva kubivuga kucyo sikosa ikibi no gutu pointa ukavuga ngo naka Alice Diane ofete c'est pas bon ya kubwizanya mugenzi wagira ngo mumenyane sibyo ejo tazagira ibigutungura kumva bigute kumva utakimukunda ni byiza ariko wipointa urutume wonona isura y'uwo mundi iyo ni impanuro ya tantine mwabyumvise none ko n'umukobwa inshuro nyinshi nawe yabaye deverge ntajya avuga ngo ni kanaka wangize ariko abagabo abasore inshuro nyinshi bahita bavuga ngo Alisa ngo na Charlotte ngo komana ngo baya ngo nabantu banje bazamani agahita kubwira n'ahantu afite isununu nawe ntabwo ari byiza ya warabikoze ukabwira mugenzi wawe ko wabikoze ko wivuga unikanaka na cyane cyane ko ushobora no kumuvuga guys mushobora no kumuvuga ukamutera ibikomera ashobora kuba ataranashaka umuntu cyangwa atararongoka kumuvuga musaza wa fiance wawe ari waramutereta urahita ubona gutura pomoye usenyeye ubundi no kuvuga ngo fiance wawe nubwo akubwije ukuri ariko aziko Frank musaza wiwe yariho ratereta umuntu yaryamanye bati ntiyarazi ko baryamanye n'umugabo wiwe umugore reke nubwo atagarura ko nta mugore wishimira kumva ko ari umuntu waryamanye n'umugabo wiwe
uhita wumva ufushe nubwo ari imbere ya ufuha indani uri ukavutisha ugasanga hanavutse n'ugwanko rwa muramuka zawe mu gihe bakomeje bakabana yagira nk'akana kwa tete barakuzi barakuzi kibasa iki birababaje ubwo numva ko hari abantu babigwamo hakawuduka nk'ugwanko hagati y'abaramukazi inzigo idahe utazi n'ikivako utazi icyo bataranakuranye kugira ngo rwose kuki wanga umugore wanjye ngo uzamugenzura nguriya ngo umugore ngo wasanze ari vierge none jese ugasanga yaranakubwiye je no kuri ko atari vierge wewe ariko ntiyakubwiye ngo ni naka kugira yikingira noneho ubwo waranamubabariye nubwo atari vierge ariko bagushizemo yabikoze before you ntabwo yabikoze muri gutya ubwo ngo yagucitinze za mvugo ziki gihe yabikoze mbere yawe ashobora kubikora mu rukundo ashobora kubikora kubera ko yahemukiwe ashobora no kubikora kubera ko yagira yikumbura ahantu runaka atabishaka yego byaraheze kandi ntabwo bikoze muri kumwe yabikoze mbere yawe kumumenyana turabasabye bana banje ibyo bintu bibayeho nta nkamuciye amabere ariko nimukajye muvuga ngo ngiyewe ngo nzi Charlotte nzi Anastasie ibintu nk'ibyo jya byarabaye ariko wivuga amazina y'umuntu rekana nabyo kugira ngo ukingire isura y'uwo muntu kugira ngo utaza kwica ibintu utanazi utaza gusenya ingo z'abandi cyangwa kubomora ingo z'abandi utanazi zizoba tantine wacu rero tugana ku musozo w'ikiganiro twumvise neza icyo bifasha twumvise akamaro kw'abana baba bafise ba tantine mwabyumvise mwese uko babarungika ubu mwumvise impamvu hariho na bamwe usanga barungika kwa tantine batazi icyo bagiye gukora exactly bibaza ngo bagiye kuramukanya canke kuri babandi batagira bayinasenge nka jewe hano ubwo nyene ushobora kuraba umuvyeyi akuri hafi ukamwigira ukamuganiriza mu gihe umaze kuba umukobwa mukuru kubera ko hari abana niyo yagiye mu butinyanka canke mu mihango nko muvyita mu Kinyarwanda abura umuntu wo kubibwira jewe ndavyibuka twiga muri 6e hariho umwana twicarana yagiye mu butinyanka mana we ararira mwigisha mwazi ikintu yabaye araceceka kandi ico gihe sinarinzi byari byo pe mutoya kuri we sinanizi ibyo nayo mutoya kuri we ntabira nkibaza ariko ararizwa niki ariko nibuka ko umwigisha yatwigisha yari umudamu n'abandi bakobwa bisumbuyeho gato batoye umupira baramukenyeza ntango ufite amakenga atashe akenyeye umupira kubera iki nkumva nyine mfise amatsiko cyangwa mfise ntuze kumenya iki cyabaye kandi icyo gihe mu by'ukuri sinabana na mama wanje mama wanje yabaruguru nanje nabibujumbura nkibaza ibyo ndabibazane nta senge mfise mu by'ukuri nkumva nyene biranca nkibaza ko ndi kubaza papa hari umwana byagenze kunuko nkamubaza nkumva nyene birancanze ariko Imana ishema ko nagira mukuru wanje w'umuhungu yari ko ariga ubuganga ubwo yari umuntu iyabonye nagize amadidane canke nkamubaza akantu yumva kadasobanutse yaramenya uburyo ankarumamwe canke uburyo asobanura akantu gato bigatuma ibindi ndabyironderera kwa kundi umuntu akubwira nk'akantu nawe ukaca ushaka kumenya kumbe ibyo bimeze gute uko ndibuka ko ari agaterume kamwe yambariye bintuma nja kubaza undi mukobwa w'inshuti yanje cyane twabana twagendana bintuma nja kumubaza kuko nawe nari maze kubona arira ngo ariko araribwa kuko yambwiye ngo wigeze umubona ariko ararira ego yigeze avuga ko ariko araribwa ego cyeneye ko ari umukobwa w'inshuti yanje ahora arira nawe ariko araribwa ego nja kumubaza iyo uri kuraribwa haba habaye iki wumve ukungene abantu kumbure batagira ba inasenge batagira ba tantine bahura n'ivyo bibazo bimwe bimwe ariko ni byiza ko yegera nk'umuntu nk'umuvyeyi mukuru kugira ngo rimwe na rimwe ntugende uhura n'ibigeragezo nk'uko yabitubariye murumva ko hari n'igihe umuntu akura bikamwafekta mu rugo rwiwe yego tugana ku musozo w'ikiganiro rero nka tantine nka inasenge w'abantu benshi umuvyeyi mukuru umunararibonye mu Kirundi reka tubivuge gutyo hari umugabo ashobora kubibona ntabibwire umugore wiwe bigatuma
yifuza kubera ko arafise uwundi bigeze kubonana yari ameze uko yifuza ahuye n'uwundi muntu atameze uko yifuza kandi uwo muntu mu by'ukuri nta makosa yiwe kubera ko ntiyigeze agirirwa ayo mashanse petetre ko atabonye abavyeyi petetre ko atabonye bayinasenge dufate ko nta chance yigeze abona yo kugira abo bantu bose ariko uwo mugabo bigatuma acaja kurondera handi kubera ko umunezero ko arifuza turi kuza uko yumva bishaka abo bantu niki wo bahanura ni yahe nama wo bagira cyangwa umugore rimwe na rimwe atanguye kubona ivyo bintu ko hari n'abagabo batinya kubivuga akabwira umugore wiwe bya bindi akomeza kwidoga hawe n'ubundi ni bimwe kandi umuntu mubwira ati sheri none gute ko hari n'abagore ashobora kubwira umugabo ati uno munsi numva ndakwifuza umugabo ugasanga mwishuye ati ni bya bindi nyene nta gihinduka guys ako kajambo nkavuze kuko hari abantu tuganira yego n'umuntu aganira n'abandi bantu ukumva rimwe na rimwe ibyo abandi badamu bavuga ukumva ko hariho umuntu ashobora kuba yaguye mu mutego w'ikintu nawe atazi yo kiriko kirava of course muri ico gihe uwo muntu abinganirije wenda mubwira ntigenda uganirize ugwize ibiganiro n'umugabo wawe kugira ngo umenye ni yahe source y'iryo jambo kuko umugabo akwishura iryo jambo cyangwa umugore wawe nakwishura iryo jambo uzomenye ko atari kwishuye kubw'ubusa umuntu ashobora guhindukiza mu gitanda cyangwa umuntu ashobora kugusaba ko murangura igikorwa cy'abubakanye akabwira ngo n'ubundi ni bya bindi nyene bisobanura ngo hariho ikintu ari gushaka ariko atabona uwo muntu wo mugira yahe nama ukiraho ntabwo turi buhuze n'imyeyo aho ngaho ndumva harimo kandi kantu aho avuze ngo uramubwiye ngo ukeneye ko ugira icyo mufashanya agatabwa ngo n'ubundi ni bimwe ni kuvuga ngo ufite inyoga imwe Mareshi ikintu gikomeye ngisobanura ni ukuvuga ngo ufite systeme imwe ntubona ibiraya ubitekamo sorte y'ibintu byinshi kandi bigatandukana wankuru nakumvise cyane ni ukuvuga ngo ni bimwe de toute façon nimba waryamye kama mende ni mende nyine arashaka ko hari changement urara kama kuko voilà urumva rero nkaho umugabo igihe atagize ubushobozi cyangwa se atatinyutse abwira umugore we ati nifuzaga imyeyo hari igihe atabimubwira atari uko atabyifuza ahubwo atinya induru y'umugore hari n'abagore badakoreka umubwira agakoze gatoya agahita akadugira akavuga n'ibindi wabona nyina banaka byagenze gutya noneho rero icyo nabasaba bana banjye mujye mwicara mugire umunsi umwe mu cyumweru cyo kuganira mubwizanye ukuri mubwire umbona gute ese nihe mbangama hari umuntu wigeze kuganiriza mugenzi wiwe arambwira ati mu by'ukuri urugo rwacu kugira ngo urukundo rukomeze rumere neza umbona gute umugabo arambwira ati nimba ari ikintu kimbangamira iyo tugize abashitsi ugaseka ndabyanga kandi wari uzi ko guseka ari umuco mwiza ko ati none nge ndira ati sinshaka nguseke wasame umere nk'umwasama tivo ntabwo wari ubizi ko bimubangamira ko wenda washobora kuri ahantu horaho ikinyamenye kubona sinataga kabyo ariko fete mujye muganira muganire mwuzuzanye mubwire uti giye nanjye mbangamirwa n'ukuntu iyo usigiye amafaranga ujugunya gutya ku meza hari utuntu twinshi dusaba la communication kugira ngo mugire paradizo mugire umunezero w'umuryango Imana yabahaye nimba ari ikintu kiryoha ni igihe muganiriye une fois dans une semaine musasi inzobe none n'umugakubwira ati nanjye ntabwo kumusesagura amafaranga atuzi ko ngusigira igihumbi nagaruka ngo arashize ofete ntabwo azabikubwira kugira ngo ejo n'umwaka amafaranga ubone ko yamwimya akumwe cya kiganiro muganire bana banje muganire muzuzanye mbega kugira ngo ubuzima bukomeze buryohe urugo runakomeze umenye n'umunezero ntibe ahantu ho kwicuza ngo ndatashye uru rugo wapi kubera ko la communication yabuze ariko mugeze wa munsi wo kwicara mukahumvikanaho kandi mukagira ikinyabupfura mwese mukubahana n'igihe muganiriye umwe atavuga ikintu ucuja hejuru uvuga ati niko meze jewe niko nakuze urabihindura uko nguko umeze n'iby'iwanyu noneho uri w'abandi kandi na mugenzi barakuga ati ngiye imico irambangamiye kandi nawe uretse kwigirisha urabizi kwibangamiye ko uretse n'umugabo n'abagenzi bawe barabikubwira ariko icara wiganirize
wisubire mu batariko ni igiki nakora kugira ngo mbe mushyashya ni igiki nakora ne kubangama bino bintu nimba byarabangamiye inshuti yanjye dukorana mu kazi none n'umutwara agahora bimbwira cyangwa se n'umugore wanjye agahora bimbwira nkoriki yego wowe ubwawe wisubiremo wisuzume yego ufite muganire mubwizanye ubangamiwe nkuko n'umugore nawe akubwira ndabangamiwe nkuko n'umugabo nawe akubwira ndabangamiwe kugira ngo mugire umunezero mugire ubuzima bwiza yego muruhuke urugo rwo kuruhukira musha mugira amahoro mu rugo yego murakoze cyane ubwo hari akantu yaravuze guys je numvise kankozeko yego ariko reka mvuge ngo tukavuza izi saha twoharara pe reka tukabikira ikindi kiganiro kubera ko yaravuze ngo kurara kama kuku ama murare kama ng'ombe reka ko tugashire mu kiganiro kikurikira kubera ko murumva ko ni byinshi twoharara murakoze cyane kandi nifurije urugo nifurije abantu bose mwubatse kugira umunsi kuganira guys mugira umunsi kuganira Imana ibaha umugisha tubonane mu kiganiro cyaho ubutaha kugira ngo mumenye byinshi mumenye ibituma urugo rwanyu rushobora kumererwa neza rushobora kubona amahoro urugo rwawe urimwo ushobora kubona ko ari urugo wamye usengera kuko hari umuntu yibaza ngo urusigo rugo nashaka ahubwo ari imyitwarire canke ari ingeso canke imico imwe umuntu ariko arakora mu rugo ituma abona ko rwa rugo atari rwo yarashaka ariko muce bugufi gusaba ikigongwe ntabwo umuntu abatukanye kuvuga sorry ntabwo umuntu abamenje Imana ibaha umugisha abantu mwubatse Imana ibagirire neza ciao ciao